Pogodi tip aviona sa slike. Moja pretpostavka je da je ovo Embraer. Jeste. Ovo je Embraer, da li možda hoćeš da probaš kao koji je ono broj, da li to ne... Ne to znam. Koji model baš? Da, model to, da. E190 190. je E2, da. Idemo na drugi. Poker. Bravo. Okej. Fokker. A evo ako hoćeš možeš probaš koji broj. Nemam pojma. Ne znaš što je, dobro. 100 je, znači Fokker 100. Ovaj sljedeći, ovaj ti je malo novija proizvodnja. Da. Videla sam skoro. Ovo je Komak. Jeste, Komak, kineski, tako je, ovo je kineski avion, to je Komak C919. Ovaj sljedeći, znači, sigurno znaš, malo iz drugačijeg ugla pa će ti malo omesti, ali sigurno znaš. Dobro, ovdje vidim vrata da je Boeing, ovo je 737, najstandardniji avion na svetu. Tako je. I NG je. Tako je, NG, next gen u stvari, jel tako? Da. Idemo na sljedeći koji najvjerojatnije ne znaš, odmah da ti kažem. Suhoj. Bravo, svaka čast, super. Bravo, Leti bravo. se u Rusiju, šta ti kažem. Svaka čast, Suhoj Superjet 100. I ovaj, znači ovo ne smijem da ti... Dobro, ovo je isto standardni dugolinijski Airbus 330. Svaka čast, nema greške.